Tugs of Hindostan huwa film Indjan Miġbud Malta, film ta' avventura sħiħa li seħħet meta l-Ingliżi kienu jokkupaw l-Indja. Il-film inġibet forti rinella u forti rikażli fil-Kalkara fejn inbena s-sett minn ħaddiema Maltin b'mod professjonali sabiex ikun jista' jinġibed dan il-film ta' Bollywood. Vijay Krishna Acharya, id-direttur u kittieb rinomat internazzjonalment, speċjalment fix-xena tal-films indjani, qal l-istorja hija bbażata fuq xwieni li bnew ukoll f'Malta. And it's about a bunch of people who are trying to fight for the freedom of their kingdom, who are helped by a man who's actually quite a double cross. Id-direttur tal-film qal li f'dawn l-aħħar sentej għamel diversi xhur f'Malta, jiġbed ċeni għall-produzzjoni tal-film. B'Malta offrit esperjenza unika sabiex jinġibed dan il-film. The ships were built in Malta and I worked very closely with the large Maltese crew, so I had a great time working with them. Id-direttur ġajet pajjiżna sabiex ikun wieħed mill-ġurija fl-ewwel festival tal-films indjani b'taħlita ma' produzzjonijiet Maltin. Fil-fatt fil-festival ser jintwera 26 film, 20 minnhom films indjani. Il-festival qed jittella taħt id-direzzjoni ta' Engelbert Grek. Il-Malta Indie Film Festival għandu lan li jaqqat iktar il-kulturi tal-Indja u Malta permezz tal-films. Rajna ħafna films jiġu filmjati f'Malta, dawn taħallu impatt ekonomiku pożittiv u anke impatt kreattiv. Il-Kummissarju tal-Malta Film Commission Johan Grek qal li Bollywood hija industrija famuża tal-films ibbażata f'Mumbai l-Indja u hija industrija b'saħħitha ħafna. Fi żmien sena Malta atterat żewġ films minn Bollywood, Tugs of Hindostan u Bahrat. Tugs of Hindostan użaw il-Malta Film Studios fejn primarament użaw il-water tanks li Malta hija famuża għalihom u Bahrat użaw il-Malta bħala location li usemmew il-Malta bħala Malta. Il-Malta India Film Festival qed jittella fil-Kavallieri ta' San Ġagbu matul din tmiem il-ġimgħa. Idħol fuq hawn.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Hawn permezz ta' Hawn Play.